Megantoni en vivo. Desde estos momentos, infórmate en 5 minutos de las noticias más resaltantes del día. Oga, akanunaiga que otimaganira kamisea que maika nunkantaiga quien pipokaiga quien pi aka uniaganira manika mantantaganchi Megantoni en vivo. Ya, ikanta que alcalde tinga mitirorira Megantoni que amita kagantaiga keri kiaiga nankichinerira Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba iriaiga kera inkiaiga kera anta Quillabamba que. Alcalde tinga mitirorira Megantoni que ikanta que yogariegi Megantoni kinirira terira iragabea coeguero examen impaiga quien para extraordinario y cogaiga kirika impaiga en para examen ordinario anta Quillabamba que oka 24 kashiri que abril que iragabea que iramitaka ganta kerira impaiga kerira inkenantaiga na quien parira transporte aka Megantoni que irogonkiaiga quien pani Quillabamba que impaiga quien para examen. Kiaigan kichirira Megantoni kinirira yagabea koiga quiero 92% yapi ipaiga cara examen de admisión. Oka uchtintandakarora examen admisión ashi Universidad Nacional Intercultural Quillabamba aka Megantoni que ogi koneata kotaquiero otimaquiera kameti aka examen. Ogari shiriagari ni 2019 y chiringa koiga ka 20 evancariegi ashi impaiga quien para examen anta Quillabamba que magatiro o comitako bayetaka. Maika oka shiriagari ni 2021 y carabayegi 60 chiringa koiga ngichirira intagani 22 gabea koiga kirorira yagaiga kirora vacante ashi inkiaiga kira universidad que. Procompite y pimanta que 12 refrigeradoras, 12 licuadoras, 12 congeladoras. Ashi inea koiga quien parora tabayega na kirorira oka proyecto anta Puerto Guayana. Tabayega chirira procompite y pimanta que anta Puerto Guayana que timako llegan kichirira restaurantes. 20 bayegan kichirira inea koiga caro y paiga kirira refrigeradoras, licuadoras, ontiri congeladoras. Ashi iro yagantaiga quien parora y koga koiga karira iroga chinga tantaiga quien parira. Y karaigi nea koiga kichirira 9 Puerto Guayana kinirira intiri 3 mayapokinirira. Hay quiero que proyecto ashi opanki valle taganira parianti anta Puerto Rico que mataka irirori yo bechkaiga na quiero ipanki valle gana querora yagaiga que yo bechkanta iga caro a mermelada hay quiero ishionka valle gana querora chifles ontiri hay quiero yo bechkaiga na quiero cachiari kantaganirira licor. Ogari proyecto ashi parianti yantabayega na querora timaiga chirira Puerto Rico que yogi koneata kotana quiero ipanki bayega na queroa cantatiga yeta chirira parianti kiteri irorotari inea koiga karora ishineventaiga caro ultima quiera oka tabayerenchi irorotari inea koiga karora yantaiga na querora ashi irogaiga quien parora parianti ontiri aikiro impimanta bayega na querora ashi iragantaiga quien parora igoriki Ashira manantaiga quiera y coga coiga carira. Ay quiero yo bechkaiga na quiero ayantaiga na querora feria gastronómica ay que yonko valleiga na que ay quiero ipimanta valleiga na que terapatiro oka impimantairo ay quiero yagantaiga caro igori kiegite irorotari irori ishineventaiga caro yantaiga na querora oka proyecto. O mirinka agapa empara onigan kitana kiera ontiri insongatana kiempara kashiri ariotari ipoka egiri yanta egirora feria gastronómica aka Megantonique. Ashi obechka egira sekachipa ye poshiniripa ye ontiri opimanta baye egira anta ye egirira artesanía que oshinzagi baye egira aikiro anta egirira tsagi marechi ontiri tobairipa ye anta ye egirira magatiro oka aganta ye igari koriki aka tabayerenchi yogabisa egirora magatiro aka kamiseake. Ogari otimaganira Puerto Guayana que chapi yoga bisaiga quiero oguitagiterite ashi omecho tantaria irorori.
Timaiga Chirira Puerto Guayana que yoga visaiga quiero oguitagi terite okarata kotanakira 53 oshiriaga kotanakara okoneata kotakiera itimantaiga rira irorotari maika iatantaiga kari regidor Cristóbal Ríos yamita kotakiria itingami alcalde Daniel Ríos ipaiga kirinia ganchi okapanirorira ogantari otimaganira ashi megantoniki itimantakaro irirori oataganira nia pichaki. Maika ukachunga tapa kanonia iga kembira mani kamantantaganchi kone atako yetanankichirira aka distrito ko megantoni irorotari maika nunca iga kembira aikiro pinke misanta iga kerora o mataen para nunca manta iga empira aikiro.